wabɛsan amane sese ne sense na maame ne to a ɔyɛ dɛ ɔyɛ it is all compare Charlotte say sabre no ene na enye yie esa na asa wususu anka ne kodu nyina de abomu enye yie eti we ne de mesere do wanu madagwa electoral commissioner no say yera asiedun katia kama nate so omu beyi no na e friend say emre ene na ye ni nkaso na omu nka hunu say power any position a transit SOMPA FM it me asesa time bia na ye be koso aso man we ba na we yi na di na no nsa Bank of Ghana ye yi ni over 100,000 say ye omadi nipa 100 sorry nipa 100 on say ye omadi Bank of Ghana friends say baby me nua ketwa Sami Jamfi wo yi a good board ko me wo bi a me wa akwala na wa ye adwuma wo mfie mienu a won krata me ka san krata just won letter see am na adwuma wo ye adwuma wa yi no ono wo yi ni ba bo so me nsa koro atwa mu wa yi no wa yi ni pa bebre krosu ade ni nyina banks ni sorry gold board ni bebre wo regions ni down na wo hwe ne ya ma ekoso na na akwa sa say vindictiveness bi ya bam se to akoso akwa say obi a yefa wa NDC abresu bi ebeyi wadia na se ne ebeye de am oman Ghana pa yetimu it is era se dun ketia ofa wonani afi sem so keka for 80 kura na nkomo amadi ne dem osuru kasa kasa kire Ghana no timi gi de toma na be kan wa abonten se ono de ne susie ko yampam wa me na mesra wo ye mu bi enye enwanwa ya dia campaign time no na wo maka ho nsam Ghana ha a wo twen se wo mu bewie unsa ye se na kwakoye se wo mu ntimi nkeka mo so se ye yi maame no ye pamo ye electoral commissioner je mensa so wo mu fi sa no ene nkasa ho be ba ne omo so eti wo mu ye no one after the other na oba pa kwen bia ne nsusuye mu no fi sa eche wo mu ntimi ntwem ye nyi we mi ansa na be yi weti wo so nya kokuduro ba bonten oba be kasa na bi sam bibi se ye se asem no etoda ye twafa na ye de ayadanse ne nkasa ye mu no kwadu anu wo bone se wo hwe aba ye to wa Blakuma North na ekowie besi sabre ye ntimi nkyere se sumesi anaso obenten ena ye mrahye badwani ya na akuya firi yie sonoba wono se won na adi nkunim ena awurabena oben so se won na adi nkunim ewechine yafa abato komisade yeso oyo na Ghana fo nyina tirim ye wo mo fan no besi sabre wabone to Brazil anya de awo kɔ ho afi wo kɔ 2020 wo hwɛ Ghana fa ho sa constituency aba ye to ye no wo mo anya kwanya ntobi ne nyina ye se emra na nka wo se komisa no wo de kɔ badwafie ma wo mo gitum na wo mo timi de wo ho beto no anya adwuma eno se na wo gina so se nipa wo ye sa no eni kwanse ye jama wo san tena so eno no nso wo befa ne sen ewura sie dun kete o te Ghana ha na wo tu kwan ana mampani kan ko na akansie na obekọ nti no so ye bibi ma na be ono na chitafo we NDC hu se generally he has been powerful since there be an near into okasam akua free mu ho abato a wo ka no ye resi educate ye nim se electoral commission na so wa ye ready say aka polling station me nsa si ye be kan asoso but what is electoral friends away sorry polling station me nsa ye be kan asoso ye nyina ye to we say nuru mo ho a o maka gum framam say o mu hia police security the new patriotic party ye de ogidie say ye ma me akua free wa we ne no ya twa koma electoral commission ya twa koma IGP say o mu manipa because electoral commission no so o hia security bambo na ye to abatie ye to aba a lot of friends say constituencies na this for the metro for ye nyina ye nim nsam krom ha the metro for the ma electoral commissioner kan abana blow su se ne mfe blow jina na pantan ye tam box su bi kotoku won say Martin James akosa de na no ye mu yana friend say court declare say we no ntena so no onye na dwuma and neskumi won say sa na no mo twene da yere nya ne ye so onye na dwuma no a lot of constituencies we ye Patrick Boama ho hwe kwan omode no fa so ya yire ye hunu ye timi gi seat no ya ka genuinely ye kan ye no ya gi so ye resi educate amedin kan ka so o konfie nwotwe papa nani afi odi mu Ghana ha o kasa emu ye duru ma o fanye efom sabio tafrache ma efom onya fom politics say what de ne ho to fom say ofani tua say
bacho me tika se bi wachire se ofanye na adwene se bia wo mpe we yasam ana ase dodo na amanyekuo machita afo wa amanyekuo no ese ye mpe maame yasam to wonko se wo pam obi wo se onya valid allegations aw be ye no wo se mu yedu aw de bono onfa nkomo we ya se bi ota frache obia se bi ndc ni bia nya credit o wetimi aka wo ye kasa 10 times so ye social media yi so wo fo akosi se bi na won so wo ka munim sa asam no nya sa na tie aye ma ye ho kwan a se no mu di tintin se enka leta police no ma kwan se o mu ndc fo no se nke yanto aba ni nyina biem ti o sa ba bi miensa no yanto biem ye kita ye pink sheet mo so mu wo mu pink sheet o ma kwan na electoral commission enya security from the new IGP awaba wo obetu ye radam pare a ye de na aba no ye wura yo hunu wo ma ni security na o mu mejira ha no mo nka aba no bepem sa abere na bi sa anim o kan 2020 maame no me pa che o ono no we ntem ginafo ema political parties ye kwa agan wo Ghana ha eye competition ye kwa no Ghana ha contest elections ye kwa no Ghana ha elections are won at the polling station eti wo kwa na polling station ho no ye toma wa fa ye ni krom ha ye to aba obo se ha ya wu dia soldier fo ye o when hu dia omo ye wole ye to aba no kura bi ni kan mu anadwo no na ibi ye to aba no kura bi na wotumi enu Ghana ha e papa ni papa roma wo ha warehouse ye sia koku we ye sia koku ye tie sompa me wo fasi edun ketia e ba bontene ko be condemn da ba hunu bi do so ba bontene be condemn say eniyama amu ye no eye threat to Ghana security asumdua under his excellency na danko akufo ado opema o man Ghana no mo ye sa na mo ehu eto aban no so mo ye say mind you eniyama na mo ye na wo fa de ono de nani mo kwaje akokansa because opese wo ba be di frankatufo edema endis 2028 me pa acho international investors no mo hwe investors won pese won be bi enwuma Ghana ha ema ni panya bi ema emrante no maba na nya bi ye no wo mo nyina de wo ni hwe omo se mo ye security it's under threat se maame na ma oni asundue se wo hwe enkomodi a ye maame otuko no CJ no ne ye bedi ye na ya areho tokonu sorry tokonu oni ye bedi na na areho ba bi o kan ya ne ye mi hu ame ye oba ne ye mi hu kakra na emre bi atwa bi nim sa judge fo bi ye ku omo for nothing judge ni ba na no fo tua ne ba no bo some nan se nyankopon ne ye hu afofi na nye nsuo ne toya enke ye hye ne tan ya hye no na kan ye se ko wu ye na tua yera na nsu so to ye ntini ya hye ne tan no da bonten mo oba pa Jennifer to bo ansa enkomo na wudi a wo ka se de ekoso yi no kine ye ma de a wo no ye ne ye threat to ye democracy bra na ma me Charlotte se te so a so na pen so na wo mu yi no na no de na enye threat to ye democracy mo me pa to me ma wonkyire mu no te ya na se ba bia wo fa na sabuta prachi sade na wo sika no se wo hwe sa abre no a sa abre no na enhinhim ye democracy no e wo mu se na entansa ne firi ba bi na eba nanso ena me ka se mama wonkyire mu me politics mama nyo so ma me ye no I am not hypocrite me ka no sade ye obi a watie me to bi anim sade asam no me ka no ma kire wo eniyama nsunsu aso the difference a ewo niyama ekoso ni nyina mu enti we no susu sese nko bi beka kura nke ne kwanse free manyonia no senior say on say ye medin ka kire wo say ye buso wa akoma mu no e ne pia bontene e na sabi o tafra champani mfo so bu bebi say nipa be die wo ntiri mu ya de obeka ma obi atie enti enkomo o madi ne dem wo no eno na ye papa Johnson esi edun katia e ye ofakwadwo wa beka na bontene ama ese no abeye nyina anim nsam maame no ye baka mpaibo na meka maame no sije ne de na sere se oye ba ababi o kan wo ne press conference we ye mi hu kakra na se wo se na somudwie is a threat debi obeda benya ne obesori bia ye tete no ye threaten no ne ade oni bambo ye bedi na samu a baby ye kum nipa baby ofu se ne wo fa na se onua ba ma bi fa fa akwa bi so a ofiri mu no eho na yesi ekodi na se no nkwa akora ye hubo etie ma me Charlotte se mesre ko man Ghana se sorry ye ma me Jemensa Ghana fo bi akonu kotodwe ne mu a mesre mo fa no nkwa wrade anim okay but say no akoye oba ma yasam ka no eye din saa na
ye ma me Charlotte say no yo ba no onye be ma ye di asam no ba bi asem no ko wie ye akonwa abo asese be we mframa bone ye nyina chi ono ani fie ne be yi ne ma ye abo be kan so na ofrantuma say ye mampani dada urade fan credit ye Rollins o kan no oso abo be kan no ofrantuma ono ani fie ne be yi ne ma ye e na asam no ye de kokoto an o papa Jennifer mintwa wa no ho meba eba sa e ma dodo a ye prese ye benya kan ko ye bedi nnwuma dodo na nim wo man Ghana ha no e yesa na am na ye hu aye dey ama na kam ya kwakọ ye se de yakan kasa bo ahye ye mo no eno na da bia ye guso ye mpacha na ka bisam medase mu menkwa ansa enkomo ye aye boi no unu ya dele dem so kra wa homa no so ma memmom pini no wo gina so de wo kan nyina wo tiu yo me wura de memo adwo e de ba sompa hot bite so unu abe ma me go so mo unu ya ba so o chiao Jennifer Queen so di post won kai me mechia Jennifer mechia no but bibia o kai bia ma nse ba kumpo ye yo ene enkoma enkoma no wodi nyina ye electoral commissioner Yewra Johnson asedu nketia se ne dwumadie bi a wodie ohwe awia mmom enti ebehia pa asa mpanimfo beyi na firi ne dibre na wo mapede Ghana fo wogidie wo ne mu ene wo kire se we se yesoso a kama ye se threat pa to ye democracy nanso asa ye nhunu ntira sade mwani asi abra na ase kine ye ma ebobo firi amanyofo ma no na ebe no ye democracy ejina ye ni mini abe ma me da sidegre na minchia watie wofa asem we asem we nika aye memremre aye fofo wosan esanse ma me je mense gure ni mu asia manapus enti diakosie enna me no kase Ghana fo a yatro petition ya yedi ko yi ma me je mensa ato atwene ne eburu edun nwotwe petition yankrofo atro a yedi yi ma me je mensa fi akonya so esiri dun nwotwe adentia ofa hwese o yedi adwuma hye wo nsa seye ma oman Ghana wo na wo twa abato so na ya to aba na wie na bosomi ensia ne ewom yi na maami je mensa se ablekumade endien ontumi declare result wetin ne dia ya maami ntumi declare result ba from na maami je mensa dia ye wofa hwese ya to aba wo suhum na ya to aba wo suhum wie na ye mbeka ya aba no a Mami Jeme sama yefa abani fi suhum ta de ba enkran tesa no won kran ehon ye beki nkan yaba ansa na ye declare result e wo tesa no ebi si wo ewiasim ha beebi ada na we ni ye frɛ no incompetence sabi mami na bon yie because say ato abawo one region is a region. To me, I'm going to headquarters. The electoral commission headquarters in another police headquarters in the eastern region. Yeah, they are about 23. What's the Greater Accra Texas no police headquarters? I want to cook in Kayaba. Now, say nipa way. Yeah, na chile so ni meduma. Na ya to aba ewie bosumi nsioni. Na ablekuma north we se mi na medi nkunim na MPP fo akofa pink sheet omo di pink sheet be ya enye pink sheet original omo the scan pink sheet ne bae ba ku 25 sa scan pink sheet na ndi for say so what the scan pink sheet about there why you photocopy the about there and the original no kofa original no bra me hwe be si ne ofa be si ne na maami German factor wo the sin na yantu into aba over mienu we insem mienu we kura no petition ye de yini free ho ayi me nkoka de oye wo 2020 ye to aba ewie to aba wie ya constituency ba ko voter register ye fani star me na be 4 years omuni MP omanya MP da ama maami German sent me anya bibia ba me wafa
Sebi. As someone is saying, you see incapacitation or if the person is not capable, and now say the person is incompetent, and no need if yedi amraditia obia or ye electoral commissioner. Mami Jeme say actually incompetence manabro so they know what I say, and they were JHS for, you were SSS for, you were SOMPA for. Woman natural petition said, Mammy Jamin said, you man, so any or your dear over. Opa, only Jennifer Queen, and in the party for every Moko Grawama or your day, Mammy Jamin say, because Yewradela, dear Wokano, near Sonomane can say, Bra, na Mamma Saloto say. One and crowfo be in a trono, a woman yin if you know Yasuna and Pesa Mutiaso Cantia, Moya dear Moye, and over can say. Many a bema, and yet my Miss Charlotte say ye need to or call your MPP for the person of your electoral commission when you know Moye. You really Yanagana for Twaba, my over Lusu election by 1.7 million. Into my major men and as a chum and fire. Yeah, can I say? Yenya electoral commissioner say so tia konya so a ye to abawie ewo eastern region ontumi kinkan wo eastern region okọ high car no asesa ballot boxes ni nyina egu from eastern region no the about greater Accra and say ye tunya kinkan dia wabon atedi kan edika na to tinye ya to abawie busumi nsie nie Ablekuma not about what my mean to be declare results. And so Bosumi Bia Yetiani come on this salary for this incompetence. Obia Bosumi Yetiauka over 56,000 every month. Na Mami Jamin sent to me King Kayaba and declare results of Ablekuma not. Let's have the power you see as so. What's that? And yet Abaya the board techi. Yeah, the ball bow, Eddie. Constitution is set. Send me for the Juman Swenia on coffee. Mammy Jamin say I can't so a bomb. What's the boy? You rather let them, Sadia, Wabon and where they pow. Will be a wako suku. A real cram mechanic kai IESA. Mammy bedi, Chame Hopa, my who said, Wabon home modern. Wabon say, son of one I heard him we. And a woman than a buy an answer over Trimus and Wabon, which Trimus saying. Tommy Darcy. Bia wa born na me ahye nanso me hye achi no me nim brofo fufuro twi kasa bia ye di si wa bon anemu ma me ni nim aduma na aduma ho ye nso ani enu ani me nso ani a me nka me sei na ofa Nana Akufo-Addo epe electoral commissioner obi abaye electoral commissioner no wanye obi ase okofa ono ne yire Rebecca Akufo-Addo ne sister se oni midio odni be si akunya so esan se oposo obi ni election 2020 ne sister ne yire sister na hwan ma me wonni mi so aduke je me so ye ma me je me so ye Rebecca Akufo-Addo ne kaze wonni oni kaze wonni ma me kaze opini okay aduke ya fena duke jemensa ni ya pa ne Rebecca Akufo-Addo na Akufo-Addo ekopo obi mna be electoral commission esan abamu wiemu nti okofa ne yiri ni sister e ne be electoral commission hweduma hoye say ya to abawie bosum nsia na ma me ntimi nkenka na tie wafa ayese aka police station baako 165 e wa Ablekuma North ye whooping sheet party we say me whooping sheet Dear now so ye JHS for JHS in Kwale what JHS kwani mte say a to abawie na pink sheet no we see dear dey ya ne say yan to ban for ta police station ne yanki kambo ma me je me say the busum nie the only one makeup no aye the nim we chi the nim shine the only one no we chi the nim shine makeup akana no aba better TV so e no nim me catch ropi me say petition na me mehu afa due no say e buru du nwotwe opa ondi opa onko nta nko voter ready nko die duro e de obako he
with opa me fa nko voter reading onko gi duro oye den petition no be fa no e be fa ne se numum wa bon dodo simple to bo ansa obapa Jennifer otemenka eto nkapa ne kasa na ehuru so bi wo ha meti na sade wo sika se ma me jemensa wa bon dodo na dwuma yo nso ani committee enti bra wo mo de na ba akonwa so no ne mu na mo ahwehwe ne ye ahu se wontimi nnwa na sonofo ede ne ba ya na eno wo be ya no sen no yewra de lede mo to SOMPA me na wo bisa me na say Jane me busa Jennifer se nipa se de wo sika se wa bon na dwuma ye nso ani na wo mo de ne be ya abato komisa ne mu na wo mo ahwehwe se obetumi awe ana wo na wo ni na wo mo po bi a omo pe yes madam yes madam mpato oda to bo ma me Jennifer nso nyi ano na yentie o kan obi yire o ye wa bon no me de me madwuma me na ye wo Ghana ye nkasa fidie su kwa fie be du ni ma me o phone no da last speaker na beba afa de ote me nka ese de ye o ye wa bon no me nua pani de le de mo to so okosi stay years na ne afi ya last appointment so wanya bi ye wrajo mama na first time no wanya bi nyine di ho abobo a eti ne na wanya bi no so ye PR kame so me nka se ni dibre wo ye kirekire ni dibre no enko oburu PR adwuma na de ama no nti ne bon ti ne de wo ma na you see my yenye money akwa say ye personal attacks so wahra enkrofo ka ye first lady ho asem onse na no wakwa ye program bi enkrofo suggest say se nko metimi anka mama ma obi kura nya de nko watie me Ghana ha mre tenten so wahwa ma me no me nka na asem kura da nka first lady asem da eti obi ye omo trotro enkrofo ka ene ya maami sabiam se na de nim wo fom ne ade a ha me eti men me nyadai me nka bi oyoba ene ma ye me akwanya eme ye de betimi a ya hoodin betimi a ye de abo man Ghana dwumadi a ekoso se koba se ye ne ye di atam no wabon ene won fatakura se wo se de man you may have your personal issue with the woman but se na nado anyi obi a se ne yiri nua na okofa nde ne bai the last time I checked ma me no ne mo abisua so obi no obi bear the same name a wo ni me papa wo me papa wo me de nana ya oforiata me papa wo me se ya oforiata senkrofo eni me se ne mu a senkomba ka se ye friend say oforiata ne musuani ne me nka sa bro mo de mato tankuru wo mo kura dada enti din to eni din esese eni ade o man Ghana ye di bi ye friend say nipa no bi e de yamanyo frafra ke kansa mu eni mu no tabe kobasa ye ma no so NDC so wo PPP some of my sorry near Cassatia because a cobasa, no man, the Dibra was here near the wall, my gun, no, and some of you have mother let them, I can't far Yama, me, Jane, Jemensa Hono, Camia Quaco, yes, or your mamma, or Mufie, and this a mark Rakasa. And we are who can be said, Chiniamana, one mobile, the Atosumi, no, one pemba Jumana. Oh, and as I come, Madison. One says, oh, of course, I need no correct. So, when someone more can, and then come away, Tinabon, Tinanomani, dear, and say, Hadjani, a ma said, my Dumasum, a ma, a can't call my Ghana had ye. A bay, a baby, and Yadia Farusha said, your mother said, come, ma, what would you make the idea Cosona? Nanka de Landam said in a near fear, make us say, a Juma and Ghana, and what way a man, the deputy minister, Nassiam, and Minister Crank and Jan. Oye PR no me ko gina be ko kasa de labon de lani mo de enunti na yera John Roman mama pe ba bia pia na se obi nso be kasa odi mampani ko fuatam enunti ne yama ne ho adwuma am se me nua be ma de le de manya ne de obi kasa asam no kire na nya ne de eni se bibia ne ye na manyosam nya se ne akoye Jemensa nti no Jennifer kasam se obi a watie me Ghana ha bi asam no me ka ne se de etie ye wo power no me hu se bibi nya me ba kasa fidie so me kama minister na se nipa kro CEO whoever is doing that no na dwena ye de aba ne ho so se eye ya amanyokuo na wo ho etibasa ntanchi ana se ade bi wo ho na wo ye na nya yi a ebebo aban sa na wo se the lead them what the next form akwa free ye mo ho asama wo kan so mo so mo pink sheet die no wo the lead them se the about wo no ne nkenkan so e call wo friends omo ye okan kwa die mbu okan kwa no fa na okan kwa north Ablekuma North. On Ablekuma North, sorry. On one the lead them or that them no hate ya na ye ne de.
eniyama ekọ so na ye ne de enye honkwa other polling stations eniyama ekọ so na ye ne de na ye tikrom ha wo kan no ma ye comparison to Techman South to Techman North nipa nso mo hwe mo nkwa ye tikrom ha political parties no ya me ate ase wo court 2012 ne say elections are won at the polling station obi a training the polling agent the New Patriotic Party you training your polling agent say wo kwa ma twin city won hia ye kan ba na yiri wani tin bra ye sa na ma na ye training enkola mo de nkrofo aguguram epeja na de ahoya ehia ye wi a mo be ka bo wani ye de be ye electoral commission na do da ye to aba no opeja wan no abegina be man fry be ka bo wani de bo kan kan what creating to power Jennifer for what some e twa to maye na menko menua de la ho na afi won fa yensi minim so betwa me so eti se nye electoral commission na mfom so oyo ne pese si police station ho na se friend say baby abia na ye to aba na se police for the Ghana mamra eya dwuma otimi fa sa antansa ne mo ye ma me je mensa ene de anya dwuma ti de let them won tietia break e wo ma atanie no atembidi odidi ma na nya fe mintimi nkasa ntia eye ne ho kani a ode na chi e mo ye be mamu a mintimi nkasa ntia na dwuma edi ama no mintimi nkasa ntia no me se de wani so eno ana de wadwunum eno de wakomam na eno ana badwunum na pie wa no e ya de o ma plan wo dem ene o mo kandifo aba be ka kire ntia asem bia de let them be kana na dwi ewo anwumre wo kasa fidie so bia no eye friend in relation to your resident at asmo kan wo mutiri mu po mabo asamanyunkofo so oni hwe edusam biem dia ma memfa mu si ana me da se mu eso me do se mo ene odie yewra de ledem ye de usi wasem etwa to a wo de be mayen ye se de wani so no na mo de akoda yi mu a apie mu ano ni abema enye de what the moon ya adwuma ne ya de ko da ya mepie ya no eya de a ebesi ni se maami je mense ndi ni huni na dwuma oye 2020 early 2024 abato no nso ani obi a otena nchen a ohwe maami je mense a na dwumu da o fan de ani se maami ni enni madwuma onim de onye se maami ni madwuma onfa ejuoda any a brother kosi kwada on kika pink sheet mum na on declare result no ablekuma se anya sadia ohun se na juma obeye ma Ghana no anu awie wasi ejuma obeye ma Ghana no esi MPP na kofa ne ba se MPP kodia oni wo mu nko na nya fefefe wo ba die mempe obi wiase ma ni nya atwom die mempe obi wiase ma ni nya atwom MPP for asem we bi siye ma mi Charlotte say time behwe me ne Jennifer Queen yo ka se me ne call radio me ne ko UTV ena Jennifer kam si Jennifer e kwan ya mo fa so mo yi ma mi o si jan ye ntina ho ma popo ndane ye ma ye enne abanu ebu abon edua ebu abon Jennifer Queen abanu a okotena ase edidi du fochie no abanu ebu abon ya sem nyina ne sen ya sem nyina ne se maami je mensa se ebe yi na fi akon ubetime yi na fi akonya so a age so obi the petition no be kire sen the petition is oni aduma ampa so onye onim na aduma enne so aba beda opefe se maami ni nim aduma je kese fro kura e tro petition maami no se chief justice ko wi a nyame adum ono so beko medase anwumre ene obra wanya de amayen foforo bi e betwetwe aso no ye bebo opunum medase de bre wafa yewra dela edem ene ye ko ne nchen ene ne kokasa ye no eba chine ye amanyoku no a enkutahudi abofo no wedi mu ntintiman ena ye ne kasa yi na wosan komo ehu no sade SOMPA 106.5 FM ene ye affiliate nyina ye ntwa botomu namunti ma yenko penimpa kane Ghana School of Law na wono ena etua wono manu sa kwankyerefo Professor Kwaku Asasare ho ne yenkodi nkomo ne yemusa ne se de sesiye sono ne kine ye nyina etwetwe no ewo abato komisa ne ho no eba ye democracy no a ede na gina ye de prophet yanka hot bite so ne majoe ejonso minia aponwe nyame hu ye mobo ewo SOMPA fie ha na wabobo ano nso bako ye de hu ase anwumre de ye de nkomo ne nyina ye chairman edema chine yamanyokuo Yera Johnson ase edu nkatia na de atodwa se
abato komisa maame je mensa wone na pamfo bi ye mpanimfo eda komisa nano no yenyi wo mo sanse wadwuma nso ani wode niema baako ne mienu bi ayemfa nto ho Ablekuma North aba ye to ye no ka ho na afei sa constituency 2020 nso wo monya representative for parliament wode no nso atoso na yewura dala dem waba be kire ne fa na maame je ne fa kwen ofiri so no fa wono nso a kire ne fa eba ne sei ya ase se wo so no ba mpanimfo akini yi wo mo a tituru dibre na no no nka yemfa nya amanyosem na wo mo kɔ hɔ eba ne say democracy no edi ne gina yie de yo me da sem se webisa na wasan ma emuaye no sesi na akoye eyi de nso ne sa me ba meyiwe ye ma me toko no de ye hu ano ye afi esedun ketia nso de ne de ebe na esedun ketia no party chairman the net say sesi no akoye political ba no sa say mia general esedun ketia say bebia or the efa sesi no de ne kan be din papa and he say akoye say bibia enye politics ye didn't sa dakro ye be sorry a ye nya obia obeye adwuma organa biom and he say NPP for file na NDC for bar ombe you NDC for kwa NPP for bar ombe you na ko to say ye di na yi ya na dakro ye lo ko yi Jesus Christ e wo soro anyememu na asa enti miwura se utie wo mo nkomo yi a ase sono no preto chiniye no so ena chiniye preto sono no so nemom yewura se dunkatia de a wo kan se uyi se wo no ye manyoni no kura ato nchen a wo de niema binom eye mfanto ho se ye pese man yi gina yie na temamufu nya gidie e wo komisa no modi a ena research na ye research ye no e wo se empanimfu efiri ho se de be na obi atirimu ebe ne fan wo mra no mu nso no sena papa eka no na emranum nso no esi dun katia ne jambio ne den oye party chairman na eden na party chairman etimi direct say yi we fio ye say we dey enka party office ne kasa asemi na woma sebita fraje ye dey oman no ahye wom nsa no na omaka Ghana for vote ma esi dun katia NDC for normal vote no ma yin chairman nti ka say yi obia edinfi ne post so a enye esi dun katia na esi so ka ni obetumi aya ne say obeka kire ono ne asrafo ebu man no na ono de no nam no vi na obeka say yi electoral commissioner di eba sa pepepe 2028 aba kwa akoto no na wo pa kire se wo mu pe obi a obeba no obeye nia party no NDC party no be cancel onye no na eba nsa na ye lose confidence e wo system mum wo nti se wo BBC na pesa o kan jama wo ma ya to aba ama wo so o mebu man no na nya wo ma party na to aba no ma wo so say next time CPP for bar na CPP chairman so constitution 1992 constitution ehin ni atro se party chairman kimi bue na no na waka say yi electoral commissioner ana attorney general ana president edi ehin va na wo constitution no as no NDC constitution as no NDC manifesto and as no 1992 constitution, you know, the Republic of Ghana. One man share the year. Wow, as I said, the to me who baby a party are not making me do beyond a certain you know party to me yet baby when they can be able to a drum say ye SMS you know na say ye na dia na enye emrano na eye adwuma o na mo party na eye adwuma party ni jinabi bia wo yen constitution num so to me ka say ye obi abi no betumi aya ne say obeka
one party office and our co-president fee and on na akosusu na president ni obeye no aye no the babe tuja any fan constitution no e ma no ho kwan say on be bui na no nka say ye obi adi Prof yebeja wo na mamu akro na yewura no nsia kase ebonum no Professor Aferijan wohwɛ de wosidi ni dibre no a emfinhia dodo yi ansa na wobɛsɛ wɔkɔ pension kora wɔde kɔ na wieye sɛ de wosidi kyɛɛ no wɔno mmra bɛ na wɔde di dwuma ya wɔno ma aba na nsan de asa wɔn bɔ ne sɛ chaskele Sawu Kwagye Aferijan emre so no na parties no nyina sabi otafrache na wɔn deda no na wɔn nimdeɛ ni nyansa pa ofa MPP for Darocha sawu on transfer ma obi nka mema example baako 2008 town election na MPP 4 years nka wɔn enkoto na eden num ne ayi no Darocha original no publicly also on our chairman and therefore leader of the MPP wa direct say you accept results no Kwagye Aferijan don't declare results no and no party na party leader no sorry original say ye di nkugu a no interest say ye basabasa me na me MPP chairman masom mo ma ye mbu man no ye nko ye nim ene ye nkwada agro na ye di na ya fa nkwada di say won no ye party chairman won man kaza won ntumi ntua won juice wiye na won ma ko show party mu say won ye yi enti obi anyo bia wo party no na say no ma ya jinsem Kwagye Aferijan time no na mpanyinfo ho ene ase mpanyinfo asa ofie obi asori ana okasa by heart so won na eno na ya nhwe yi a emfa ye nko baby pa daache nti say ye say yi Kwagye Aferijan ebreso na owo support ewo party num eno san wo support o aban mu nti no nim say one more 2012 a year on the late E.T. Mensah and ya Methodist presiding Professor Sante one more call strong room echo drink and send a bear a ento or mine one more year me do one dance here on the Darocha no year meeting me this dance here no pa in meaning emra rom kwa ye announcement or TV3 nominee no na the backing of the coalition of civil organizations civil society organizations or party chairman or just VCRA crap no one born in home buying and then for MPP one leader ne wan nti wan ne betumi asori na waka chi obi se onye say leader bi eni ho ofa NDC na so chairman to me sorry na o kan no bedwam say yenye say a onye leader papa so they say leader there o person oye bribi a oye wo bra emra ma won kwan na so your party chairman now sorry say yenye obi edi emra ben na tumi ben no wo constitution num a che so tumi buru na no say yi electoral commission edi Prof he fan the actual constitution num enifa ye da se anwumre pa na school out there akọ that's it foforo bi e betwetwen aso no ye bebo opunu mu bio na wamma yen buruni beka in depth say well Professor Ansan Saria kane penimpa kwankyerefo a na Ghana School of Law wada no na otenenka e hot bite so yi na se bi wo ho a yemfama Leicester Company Limited a one way Yas toothpaste and the toothbrush eno na edi esen akagiremu ama semproye free ho no mu kankan ya free ho na fe yenya hwa papa e de free ye no mu egumu ahodo miensa ye wo total care wo ho ye whitening fe ye wo ne heba entu wura ba bi a ye ton broso
ene aposia no wabusa yas eno ene yedi ho adanse anwumre yi mekoso aka wo 21st clinic sciatica commandant wokutayemu ena kasie yi yede somwo sada ena osatamfo haxa capsules na mixture eno nso eka yen ho Dr. Tam da so ni o medimafo herbal center poku ase mayira menim yade eto so a won ne aduro ye ode behwe no ka ho na hwehwe no wo mo ne ka yen ho a hot bite fresh from the oven yede to awo ye da ye ho tiawa na fe no nsia kase no emu nsem nyina yede ato awo. Bite and was one of us Abano. Now, dear Democrat be Anasa and Quanta Senior High, and I was some Asia Masukuni Bako, why Yamadia. Yebeko Tabora Laji, Ewo Enkaha Betu Joseph, Abemu Bia Wadi, and Fisher Dumienu, and Suo Acheneko. Don't come out, my gun, and Russell of fear one more. And Central for the Incomo ACCRA, Sir, as someone Chief Justice, I suspended the Bacayano. I was a man penny, one more Ebeyano. And ma Mrasebeja 4 year or May Mrasebejum, one more Ebuana Copiemu, Ewa Mampenia Bedi Nakate, and Commodidia do Duanwa and a course. Sansuna majority leader Mahama Yaraga, one Swababa Kasaya, watch them was a Bank of Ghana. One more staff for what one yes ye one more due name one more other probation. Anase for one more agent to tear with women terminated said dear to a buying enemy say allowances be a yan ba yam this also one he na wuntia. A pinwana can wear no more. Yabwa bono adebaba sumo. Akosia ajewa kwa dia buati enemy di mene. Ajua asare yane yebra. Triple A Ejapia, APAM DADA, Eleja Bobare. And some one Casancho mu any. Our Wasambia see a war or tea mantamu. I am Quanta Senior High, Anna Ababata Jasa, the Siani Bako, and Tawantawabia Koso Ama etu Akasa, Sebra Yakase Wanka at Yasafo, Waman Fobakaya Bass and a Nuntamuni and Yabumania, Sir Wokwan Quanta. Sauta arawo samnia hometa samua efri wabano ano eden mentemu wase asase ya eyi yinitie anam so amani papinua krampo ne adan ayade a esasai na bimo ehwere won monkwa eno na anam so amanne kwanta senior high arawo samua tise ye no ye ne yakwakwate ne seye na womanfo no kirem krampo sa na won mo kirem makazam cb ene sasa arawo sam no ekoso ya etuo ekasa ya suku ni aba mu a ene wonka atiasefo ho na de kode pote pa ye nam so matuo no etumi to ye ewo wiem wo no de enya de ayensa etumi aka na anam so ama Nkwanta South Municipal Education Director Yira Jonathan Kwasina wano anansam trofo adinkomo ama wacheche nsemu so de yakeka kwano kwade ano aye den ade ama wo so betumi aso ano sanse nei ama trofo wo no nyina no ehu bua ya bababo won mo nyasem keto ma enjise pa sa trofo betumi atara wo na won ma kira de no eno so mo asem akwakoye boache bi de ayeka sei dodo no a edwane efiri kroni mu. It's a big challenge, my. Now, you're quite nimsa, now you're trained by Chisa, they affect your generation. The next generation, you have more police, you have more my doctors, you have more my teachers, you have more my way. Mubacho wasi, and some between your churches, and your mom. It's every now and then say, yes, the only thing I ever say, Yamapo, no more pass, no more. But education is schooling. Now, every now and then say yes, yeah. In fact, teachers now more chair or my dear Nankasa, teachers no grapple or musu as we speak today. We catch the number of teachers or mu AC. Normally, if a teacher say fear, you make us a mu teacher in Krana Sina or mu AC airco baby. But this time round, teachers say AC chrome or be a person back room, but they say or moving up a somonko. And yet a chompa. Any ACCRA, not the number of teachers on the street in Quanta, Krum, the check Krum, will be more than 50. Meanwhile, overstaff. I was your way, Ayara was somewhere a CA, I won Quanta Senior High, Amadisioni Bako, why Nyamedia.
Yet was so near free and quanta ya the anichim watabora laji. Ewo enkramante maga central mensino emu arahusa mu abetoja. Ene se abemu bi awadi emfihie dumienu edin ye beto montene eni kalir me. Na abemu ano enura nsuo a etoye enwumere no nenam so ama wo mo ekire se biaye bi afre ho second cave ewo tabora laji heyia o ena sa arahusemi esie no papa ene suma ne se won kotokoko wo kire mu asa abre ne kura no na ensuo no nhase se na afe na emu na eba ene papa so won kotokoko mra no wo se akoda no ya mpempi wo msoma no a wo bekwa kodi agro wa bontia cha enti no wo chesa no papa ni so akonya agro bi di ene wache nanso wo hwe ya atwen ya na akoda ne ma no si da bi wedie mu awuram enti wo mo bisa no wo mo ekire mu se akoda na gina bontie wa mansuo na sase eto na biaye okogina ye na gata bi da ho no ne mpabo afiri to gata no wo so wo koto no wayi mpabo na free gata no se e pa no a ensuo no etwe no ko ye nti akoda no kra no wo mo nse da hunu ba bia woda baby ensuo no twi ya wode no akwakoto se wote ase se wonte ase akwakoye boache bidin ono ankasa ne maame madam Rahel and one in some for the train combo now about time was susei and what they said yet to a month for him send a bano or be biaro be who sa be mu bi eda be bi no na da woroma one head one ko ba prosi for amani oni ni papa fan de wo ho ye wo tabora alaji etini papa say office ko buy no wasema mi so nkotokoko na isi oni kra 9 etino kesa okay, because of someone na yo ko di agro enti o ma ne nkwala ni bi be ka sense to koko enti o mu ba na o si o ma mi bi chi o just catch up so mu njira ho na nsi ni to enti o so o ya na di so o be fia na o si ni po ba to gata no si o ko fa gata na o to gata no and I said in that the call by a friend call me pamucho hope you be wonu bia so ni mam Wey aya madam Rahel na chese ne baba mu a wadi emfie dumienu kalir me ena enura nsu etoye anwumre no atwe no akwa wo mu hunu ba bia wodai ene na ye toa so ede amawo a yenwura nsam foforo mu donkuma e wo mra se badwafie ena wormo nso kasai na no se obeka ya ma me getred araba isaba tokuno aba kansem bi ede aba monten so na ewie ye na eba abankese mu a kasamafo ho yura Felix kwache fosu wono nso de bi beto so nura be yi ano na no ena eba donkuma no a panin bi a wono okomanhia fa ho a yemra se bedwani ede aba beto so chese enkomo no a ma me getred tokuno wo ba bedi ye de kire Ghana fo no we de wo kan ede a kire Dr. Dominic Ayini woni mampani John Dramani Mahama se wo mumra na wo mumma meya no na aje baafo awua ene kan asemi. She should have at her disposal everything necessary to defend herself. She has to have it. And in the absence of it, I think that the whole process has been undermined. In the absence of it, the process lacks integrity. That for me is key. And I think that the Attorney General should be speaking to these matters. I think that the President, very respectfully, who has taken an oath to defend and protect the Constitution of this country, including the fundamental human rights, should be worried and should be concerned that under the guise of the secrecy of the process, the Chief Justice is having to go through this. It is an unfortunate situation, and I think that the whole nation should be concerned. Eno menshia sa tumra sebedwani na naje ba afọ awua na ate se wakasai. I was asking Korea one former Deputy Attorney General Obapa Dana Asunaba da Pad Nanuatum Etrasa dear Chief Justice Getri Tokono Baba no kwa so no sansen sembo hono a ehyawo na eteteu enti sabio wa nyengu na wokoswa mane ha webedi udamuti anye ya na de kwa kotina nanu wansie do enti na kwanya wo na so ne nsamtwofo bekasa na wakyerekye wo akwa sebi oba na ba ma wanya broki hate no e wo se wonam wa wutumi kyera wasemu na wo ankasa no ohun etumi towo na ye kanza enti mreden I was my draw my attention to committee na ACCRA me fan who die so no where else is he supposed to deal with it under the facade of guys to say in camera proceedings me so me ehwe ama fan who die ACCRA so say na koso ana the case is now so a file judicial
February, meeting of they say, there's an opportunity for that to be addressed by the committee through the Attorney General. And secondly, what people claim say, NI Article 146, you see, it's as if you are arguing, say, Article 146 provision is superior to the very fundamental human rights under Chapter 5. But this is a fight not for justice, it is a fight for our very democracy. I was your former Deputy Attorney General, Mama Dina Asunaba Dapa. Na ene emamra sebedwafo ewo Ghana emra sebedwam womo ebo anan ekọ mampani abedi akire meche Vice President Professor Jane Nanu Poku Agyeman ne naso ewo atena ye kese mu na efiri se maame no wokọ amanone ekọkọje ayarehye eba ye no emai entimi enko ho nkosra no kra hwese ne nyoma sifa konti ene ena brewa eyipuma kwamu amrahye bedwafo ma ni nyina ene dom kuma ene dom dodo ni nyina eka bo mu koye na wom kopie mu ho no wom de to mame no anim se we die wom ba ye enye bone wom nante se da fom boko se wokọ amano ne koje ayarehye ba ye yi wom ntumi emma honom emesra no hwese de na pom esifate enti wom nante se ba wom ba ye ne se wom so de wom ahoden ba beta na chi no wom asre twedi ampo se wobema na ahoden na wama ne kwatente amana tena ho na adwuma edane so ya obebo ede am my Ghana nkanko no bibia etimi edimu awie peye na sede nkomodidie no koye wo meeting no ase no yenkotie bi. The time we're also grateful to our honorable female MPs for also making the time to be here. We understand that I love the way Her Excellency has started this morning. She has shown that she is with you, she is direct in one of yours, and she wants to have this as informally and as collected as possible. So in that spirit, I will ask our chief of staff to quickly welcome us, and then we take it from there. You are very welcome, honorable. Abusia enti ewo Jubilee House ne wabra Women Caucus ewo Maimra Sebedwafie womo ekọ Vice President na so sede nkomodidie no ekọ ye no ebi eni ekutie yi. Abusia yatoa ensam no eso. Yatoa so de a ene ma yenko Bank of Ghana wono maboboa no. Na eho ena aba bededwa se. Wono ma yi nipa bi modi hot bite sokra yedi nkomo no Jennifer Queen ekokotwen sa asemi ede beto ho na no ene yura mama yarega wayi ano ene wo chese se obi akwa adwumam ne yese order probation eno no nkyere se bi ye fa wadwumam kyenkyena ache ye wo se adwuma no bibie ni awoka ho bie ye hwe wadwuma na eso ani na wo se ye no ye adwuma na fe ye de waka staff ho na sabre no waje appointment letter na mom se probation no da ho na wo mo hwe wo a wonsa nka ona nka ene ebiribi so a wo mutumi kase de wase ene so ma wo ba be so mo yen na mo se ene matwetwomu a ye be frewo ene so ano ye nyanyi wadi enti de ebinu mo kekase ye yi nipa be se wo ha enom ne ahia sem e wo Bank of Ghana adie no enye sa na che na wo kire mu probation no na se kira nkasa. It has come to the end of the probation period and the person who has put them on probation doesn't think they should continue. If you fail a probation, the person is entitled not to permanently engage you. And so he decided not to continue. But upon pleas and interventions, he's extended their probation by another 6 months. To give them an additional opportunity to prove themselves. Those are the facts. I just checked. So, Mr. Speaker, those are the issues. And no, yewra mama yarega. Ena ekasa yeyi na enu achi ena wasan so de beto so se ebinum se ECG se de ba bia aduru no kura no egu nom ne ho asam antie be hia se nka be ya wono mfa man kura binum nsom na wo ma won sika bon se prekesere wo mfa mehyem ente sa de eto ahodo a yebetua no ebewie ebebu ye kwon na eno nso wo kire ECG ba bia gina. And it has to be paid for. And who is supposed to pay? Is it not the consumer? And if you are not adjusting the tariffs to enable ECG to pay, ECG is going to collapse. They are not longer going to be able to buy the inputs needed to keep the generators on. And we are going to have lights off. The bills have to be paid. So if PRC is doing its work, I don't think that there's a basis for saying that because we have improved
the economy, exchange rate is stable, dollar rate is stable, inflation is relatively stable. If all these indicators are stable, it doesn't mean that the debt that has been accrued at ECG will just be wished away. The debt has to be paid. It has to be paid partly by consumers. We've designed a model for paying the debt. That was why we came in here and appealed to the House to approve the adjustments to the energy levy so that we can have 1 CD saved from the benefits accruing from the decreasing price of fuel at the export price to pay that bill so that we can have ECG functioning efficiently. In addition to the privatization of the distribution subsector of the energy sector. So, and no, yera mama yarega, and I say adjustment, no, I just saw one more person, and yours to be no. And I know what him, I will be with you. After ye Roma Ghana, young woman, now Dr. Clement Park, one of your so for the detra. Washo my woman moon Samson and Samuel Sambisha Sebo Say school feeding program no crano Ghana buying caterers near Diana one more share a year more Juman one more contract. I buy no yadia or Bessan sorry new be more. No just a watch more sa. Now I no crack and will be my Rahuna Drusu. Ya were so for sure my woman and some so betrum. Sasan Yana dia was a sahani a conwo. One with the Canada match a chair for and penning for headmistress near headmasters. No, now one more Casako Joma Copenuane pa at the Abraham of Franwadi. Sa Samnoa, you run a car and I said Nipa Pino to one more say, and on a Dr. Clement Parker, why Deputy Minister of Education and Anua to moon, extra say and say, a bind a password bano, a bebway pa, Sansa Drum Rabino Crown a bino who say. Ye what managers nibu one more, Chesasikana Bakan woman son, not one would di, one way yana troca, and Tiano Nanam Swaman, Negana buying, what was so to sa and a motion kono. Currently, the managers of the schools have been given the authority to procure 100% of the feeding needs of the students. That includes perishables and non-perishables. And it includes the 18 food items that we work with as agreed. So the only reason why the minister made that statement is because we have also picked up information that some managers of some schools are not applying the resources satisfactorily, because the intention of this policy is to ensure that the students get quality food in a timely manner. So reports that we had received, including a video that His Excellency the President sent to the minister, clearly gave us some form of confirmation that rumors that we were picking up, that some heads were not applying the monies the way that we expected them to apply in terms of the quality and the quantity of the food. Seeing dramatic improvements was a reason to worry. And that was why the minister signaled. I was your warrior Deputy Minister of Education, Dr. Clement Park. And you may say, Winyan Chiusia, Mekamfo Leicester Company Limited. One more apostle and why I beg your friend say, Yas toothpaste, Eddie amount. Oh, James, one watch one brush on Akahon, and then a Yas to brush no. Ebi wo ho de choose here obo se Bristol's no etutu etimi tu kura ka osim ema moja kura etimi ba nanso yaze de ne ntesa ano no ye moton na ebeyi yi osi ase jempre ni nyina de afiri ho ewie asa ma tachere maso se de yese ne kola no ewe no ayesa pepepe enenti ura ba bi eton ade a no wabusa Yas toothpaste se ye ne total care no ena eni kokko no ena ye wo ne whitening eno eni ye fitaa ena fe ye wo heba eno koyesa haba mono sa eye sinye eye enumu ye eye semproyedro ena enumu kankane enumu kuro nso etu ase enti wura ba bi eton ade provision stores mata hodo na waje wo de 0501 619 588 ena 0501 390 338 enwumre wo mo na kuta ye mu a ye de sompa kase hot bite de no esom ye da ye ho aba ni aka akire ye de betwa Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede Yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi ayefita asesrecha homa na
Earthy Brightens, Yas whitening toothpaste, and a brush, and a midi shimmy. And then I was seeing a fee. Na Yas Total Care Gel toothpaste, and a brush in the a bow some who buy Demonina, and Mawanumu yet sham. Oh, yes, and Ukrotrodo. Yas Herba, Yas whitening, and the Yas Total Care Gel toothpaste, and a brush. I was young chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Cry Ha. From Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas toothpaste more who do, and the brush abajaso, Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby omutibi screening, Emma Huni etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Hofa baby and ajjo. Na the friend premature ejaculation no. Be maybe a one would offer kwakwisia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ya muau. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wonsha wofa baby na ajjo. Kidney problem, prostate dear. A Endpoint Homeopathy Clinic. Kumase ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Wamu jinemu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint ewo 0244-867068 and 027-4234-321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu demufua. Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. SOMPA TV, Emma ACCRA. Emma Ketuapa ampa yedamwase semwachame yadane ye ho abaye toa kase bono eso na epuema ntemu ene yakwa kopie anesefo a womo agent tie e wo nursing training na hodo emu ene womo de adesede eto aban anim se allowances bi wo ho no ma ya na aban no eta de bra wo brano na womo de soto womo ho kakra enuane wo bedi womo books wo beto ene niam hodo pi na beye bosome de ohonie alawa no akam emma na womo se sika we dey sabane ka se wontwia mfa mo maso be ye hye papa nti womo stress adaworo ma aso ye hye sika sem so womo hwe no womo nyantoto ye se de be ya sa allowances no wo betua ede amomo ebi ene ensebchofo kasai say nyankopon be boa aban mo be boa na bibia nkoyi. It is very necessary. Once o ka say nyana me alawa yes alawa na boa wo yes no say wo de on my kakra wo de kakra bi be ni so bebre na esusu say anka ye wie po a anka ye be ye rotation no kware nyame nim say ye posti ye ba say ye me rotation na ye mpopo yeti ye ni so bibia o de be mai bia wo de alawa no mani ntwem alawa enti we aye training nurses vi ya ewepo emantemo ena yete wo munkan eno alawa ho emframa nene de na atese na wa moboso no na mamfa nko mfimfini mantemo babia erika nan woto nkra edi firibreye no na wode foforo bia ba betum ya so afo hwe mantan no so honorable eduama wachire ekopeni na akasa na no dantentene bi Cape Coast apenso anase Gold Coast apenso ejurigui emewie ekra akra bi efa ho tine nanam wonsedo na enye nonko foforo asan so asi sesie okọ Adisa Del College ye wo Cape Coast a eno so dan bia wo musi a wo munwie fa bi adwiri
enam saa ya so ma yewura ekopani akasa de akyere mpanimfo a wo mo ka bi ebam titru ne wo mo a ehwe atore nkyemu ne aka so se wo mo mfa kuronum ba bia dan bia ye pantampa ase ashuga na enye ebebuo ma wo mo ntenatena so mebu ngu ansa na nadmofo akoho emwa wo mo nwiri ni nyina ngu na we gina ne tumi a mampani de amana no so na wo ye sa adwuma na wo kire sei bra na ye nsentwerofo gina ho. So we order that the remaining buildings should be brought down as early as possible so we can have arrangement with the family to see how best we can assist. In the meantime, we have asked that they move them to the building down there. I think that's an Afro market in the meantime, so they can be there for a while we arrange with the family to see how best we can come to their assistance. So it's unfortunate, and I think that I'll agree with you, Chief Executive, that is the time you need to identify all these, factors that are weak. Let's have a negotiation with the families and support them to bring them down. If we do not do that now, it will be too late, and we also have to come again to kind of mourn over the dead ones. We can't wait till that time. Let's do something. Let's see how best. Also, I insist that wherever you are taking them to, make sure you have other facilities there. You don't just go and dump them there. Let them have other places of convenience. Make sure they have electricity. Provide water for them to have some sort of comfort. It's important that we take care of them. For the short time that they will be there, they need to be comfortable. Enfimfiri mantan so afọ honorable Kwadu Amwa wachire penny na ate se wakasaye na we hu na sompa kase ye ne wono mo a wo mo fie enso yira na efa wo mo mu baako edi nkomo ene wono nso ede mo a wo hia firi aban san ede bai Insi ani de ni bi oke eda na we bubu nu wo wano nti wa anyani na le ku gatenum nti nsu na ande do ten na wa ma we yira wa ba se yemfia we bubu ye ende ni yo ande de ni fa 10 mu obi ala pela kide bi ala na nsu mo wa nti na yigina outside wo what's the bubu dan tu bubu sisa yenye be ma ya bada ti kire wo kan eda na maye ma ye kan dem na ya zama so ma wa ye bi ni ya machine nzama ya zu kwadwuma na wo de ni na nti we bu wasa nzamani na nti enya abanu bwa kakra eno eye wonum a wo mu fie enso to ana yiri fa wono bi ene kasaye abusia toa ansam no eso na yenya no ntia se na yi se wo bowura mu obono mantamu a ayade se no bone wodwa adoso ho no ye papa titru ene tramadol ana fei eye ensanom hihya ane ade maburu no achiate se ewo mu a red enso eka ho bi anam so amabono regional narcotics control commission ampanyfo bo amane yesa sane yenu masi bi kakono ano ya yeden ya se wo manfom na nsifam na won manhwe antwea ba amfa nhwea no a ebetumi agensemo na panyipa ya wono aye bono regional narcotics control commission regional commander Ora Owusu Sapon wano anensamtrofo akasai emansemi woboy mu nchemu sei enuboni ho sem de koso esanse emabunu no omodi omo ho akwhye enome bi a eni kwansen komdo mu kwhye mu bi se wi no ensa eni tramo anase red enu na ye hu se amanfo bibru egusu a omofa na edi wo ha ema wo mo nipadua eni yenkura yiwo enti bunu mantem ya enuboni ho sem ya de a eni yedi akon Narcotics Control Commission said aban ahye no say yemfa nhwehwere ene ntitiye ema emabunu no se be ya ombenya nimdie efa enubone ho muhu ohawa se okofa edubone edebebrewa ombetwe wo mo ho afiri ho enu nti ye ntitiye ekosukuru ahudio mu yekọ ensori yekọ inkronketwa nya kese mu yekọ market centers ekobo dawuro ekire amanfo se enye se odu ho behye enubone mu esanse ebetumi asɛ onipadua asɛ wabrabo bema bɔne ye akoso wɔ man mu enu nti ye didawuro ekɔ baabia na anu wache no PNC Owusu Sapon asara to aso chirose na yi no wama counseling department no wan mo baba hyase na wani ni papa pian koma titiri ne wo wapaso mo ho kwan no wosesa erefri sa no bone hui wane wo mu atumi adi nkomo no bone ho dwumadie no agi asete ewo yenkuro nketewa ene akese mu nyina oba tunua ne kromu hia kona bia obahu bia no there's a joint
oko zongo ɛhɔ ne baabi adwumadie ne kɛseɛ paa ɛkɔ so a ɛyɛ ade a ɛha yɛn nti yɛn nso deɛ de asi yɛn so ne sɛ yɛbɛma yɛ akrakyɛfoɔ no ɛwurawura ntokuro ahodoɔ nyinaa mu na wɔn mu a wɔtɔn aduro no yɛakye wɔn na yɛde mmara no nso atwe wɔn so yɛsan de yɛn hyɛhyɛ no ɛkɔ baabi bi a wɔtɔn aduro no na yɛakɔ kasa kyerɛ wɔn sɛ biribi nti wakɔyɛ adubɔne na wɔpɛ sɛ wugyaeɛ a aban de nhyehyɛeɛ asi hɔ ɛnam narcotics control commission yɛde bɛboa ama wɔn nso agyae buno mantam yɛdeɛ yɛntumi ɛnkye obi biara sɛ ɔnsu anaasɛ wɔtɔn ebi seesei na mmom deɛ yɛfrɛ no red ne deɛ yɛayɛ ne food and drugs authority ɛna ɛtu anammɔn ɛno deɛ yɛtumi akye nkurɔfoɔ yɛno saa no yɛkye a yɛgyae ma food and drugs authority ɛsiane sɛ ɔmo na ɛwɔ tumi kɛseɛ a ɔmo di saa dwumadie no. I was young at Bono Regional Narcotics Control Commission, Panipaya Wadano, PNCO, Osu Sapon. Na yedasu jina bono mantemuni enroboni ensemsem no emun enua World Drug Day no ena bono Regional Mental Health Coordinator Ura Joseph Yere enso ede adesede to mabru no anim so oba mpotem wona hwese de enroboni numi asore ewo mabru no entemu a wo se yade bi e hadwene pa ebiawie duru se omom ka bie wo mu nyina ede o mano betum na emabru no hunsuso bone a ewo saa drugs no a wo mo ye no Oba Bono region hanoma afino ekonenim no na mental health issues nso ekonenim where omo ayehwe omo no 2024 June and then compare 2025 June ya ekwewie ya ekosoro chen 2024 June half year the way na ekosoro chen 2024 half year osanhwe bioma conditions na edoso ewo Bono mantem hanom eye omo a omofa haban te say we nsa omo na ede how pa ebre ayasafwe because I'm not doing so. I'm not far. A bit mama, I do me a mubia. A bit mama schizophrenia. A bit mama mania. A bit mama bipolar. A bit mama depression. Until Sadia my own say, na ye yaria ewo ni peduenum haba. Until Sadia my na eye bohundo say Narcotics Control Commission bet me abuayen to one among na ye nyina yet me de haban ya grantie enum na aba for manka ebe boye pa. Ora Joseph Yere eye Bono Regional Mental Health Coordinator ena yete ne nkana nkomono emu na semba ku ekopie mu ene se wo mu eni rehabilitation centers se bia wo bi tefa so na esese wo mu kɔ no wo mu ekohwese de nneoma sife kɔ na pomde ho nsɛm adwene mu no etimi gina brania na eye how power Bono mantem ne no ne nam so masoafo a wo da mantem no ano lawyer Joseph Adai akwaboa enso de atu dwa se NDC aban wo ma wiata so pa se wo mbebo na sa sentence no wo mu de bia bampotem ho. The NDC government, led by His Excellency John Dramani Mahama, remains committed to supporting rehabilitation centers, training of mental health professionals, and reintegration programs that offer people a second chance at life. Let me seize this moment to encourage all stakeholders, especially faith-based organizations, NGOs, and the private sector to partner with us in expanding access to treatment and recovery services. No one should be left behind due to stigma, poverty, or lack of access. The fight against illicit drug trafficking requires Eni ekoti esesie yi eye Bono mantem so for lawyer Joseph Adai akwaboa na yentumrika eni enko amanone US court batan etena ase ene na atemuafo enkono na ete asem a ye ba bekan so enko wiase emunsia ruli ye ema mampanyini Donald Trump na busuafo bekai a o mampanyini Donald Trump ema odabi se empepi no wo free amahodo so ba ya sebe enkrata akra dodo no akra nhyedan tintim ewo manimu enso nipa kro ba ya wo be wo US ho na chese automatically akoda no aya wo no oye US citizen eno ena Donald Trump echire mu se brewie se sa niema no ni tichu ni undocumented immigrant no ye be hwe ne yetu sa ade no ase ewo US ho wo nso so kura ene se nkrofo bi tabiri de court a ene court no kotena ase no wo mu rule in favor of Donald Trump enti wo se sa win we de emu odu pa na ni age na wabra wo sori ye no na ye nsentrofo wo abrochime mu ho wo rese bi egu yasum. This morning, the Supreme Court has delivered a monumental victory for the Constitution, the separation of powers, and the rule of law in striking down the excessive use of nationwide injunctions to interfere with the normal functioning of the executive branch. The Supreme Court has stopped the presidency itself. That's what they've done. I was elected on
a historic mandate, but in recent months we've seen a handful of radical left judges effectively try to overrule the rightful powers of the president to stop the American people from getting the policies that they voted for in record numbers. It was a grave threat to democracy, frankly, and instead of merely ruling on the immediate cases before them, these judges have attempted to dictate the law for the entire nation. So thanks to this decision, we can now properly file to proceed with these numerous policies and those that have been wrongly enjoined on a nationwide basis, including birthright citizenship, ending sanctuary city funding, suspending refugee resettlement, freezing unnecessary funding, stopping federal taxpayers from paying for transgender surgeries, and numerous other priorities of the American people. Wey US mampani Donald Trump no na one said your voice ni mu da ho no age SOMPA so nko a na wobeti wey na ye gina so na ye de si mu messages ahodo bia aba no yemfanfa mu tew ansa ne asore kase bo no so na kai se messages no Hajia special local foods aduane pa ahemfie enti local ne continental nyina mo a mo take orders akese ne ye Friday your weddings ne engagement ebekoso nyina no mo fa mo ani nkyere mu ewo hacho atomic kwan no eso wo mo eben transition funeral home honom frɛ Hajia ewo 0246359921 0246359921 Dr. Baumiaba Nana Akua mo aboatin di fra Ablekuma Central was say share live a free honum special greetings enkoma ononyan for bright esiufi kumi incoming national vice chairman Emma NPP amanyuko no that hine Benjamin say was share live a free sunyan no was say Jennifer Queen wedi ne ho yaw pa ne submissioner enumere wode aba hot bite eso piaga se Ghana problem nyina NDC ono so ne de ya wode we say I'll always choose Dr. Baumia over any candidate sanse womo etoto MPP amanyuko no mu a wono ani panyina wo betimi aboa ama enkunimdie akọ ede ama omo yedemo asese mo de kwadwenhwe no aba bia na wono afei na wachim afidie na to hansam anwumre yi yede besomo hot bite so na ne yedi mu akote ne bi ene se enkran ha abamu a wadi emfihia no edumienu ensu a eto enura no watoma manache no ede no kotabura alaji ena sare hosemi esiye Sanso anara wasam kono anu yakofra be firi nkwanta senior high algebra mo tuo ya kasama de hye ni bako wafiu don kuma wo mra se badwafie se mama Gertrude araba esabato kono ede nsem bia etwetwe na so na etwetwere na bo aba betudwa mampani ni aba lawyer pani wormo meya no na dodo no a eka ho na yede ni nyina ebesom mo asomfo no eye baasa adwoa asare mene akosia ejewa kwade boaten enafei triple A mine ejapia APAM DADA Leicester Ghana Limited one way yas toothpaste and a toothbrush ekuta yemu se yemfa kase no nsomo in a 21st clinic the sciatica commandant sciatica pace setter sciatica researchers and a sciatica edroyo womo eka yen ho ene yede kase no ebre won ntaso nkon nantinti ACCRA capsules na Mr. Yeah, friend say alter tamfo. Wano so kan yen ho bi na kase no eba wa akwamu. Dr. Time da so a wo medimafo herbal center. At the time no eto so nti time no wono enekutamu. Poku ase mayira ho a yade bi eto so na wo de akwa akoma no. Na da manti yenti wemra ye ba nkaebo bi edapono so yade beto